preljud. Evo nas ponovno Stefan Vujić 3007. Sad ćemo igrati igrice na internetu. Ja sam našao jednu igricu, to je kao pucanje slobodnjaka. I ajmo. Kao što vidite, ovdje imamo neke timove. A ja ću izabrat, na primjer, evo, Manchester City. Idemo. Galatasaray nas je pobedio 3:0. Evo start game. Idemo mi nekako da probamo. Preko gola. Op. Odbrani i gol. Jebem ti. Sad ću, ovaj moram go grati. Jebem ti, niska. Idemo još. Opa! Ne valja. Ajde da probamo. Idemo. Šta je ovo, ljudi? Ništa, ljudi, nismo uspjeli da damo gol. 5:0 Ajax. Ove ne možemo stići nikad. Jeboj njamater. Ne valja. Huhu, 5:1. Tako Manchesterci radi. Idemo ponovo probat dat gol. Idemo Roka. Jebi ga. Izvinjavam se. Ne. Neću dat gol. Idemo da probamo ovako nešto. Ovako, vrate, felširam je. Jebi ga. Izvinja, spomenjaj. Sad smo 5:1. Celtics 4:0 nas pobedio, tako da idemo. Idemo. 4:1. Nije go, treba sam dići. Više šife. Ajmo. Ne. Maši. Čoče, maši. Ako vidite da mi je nekako slika groznija, ne bojte se, skinut ću ja fraps pa će biti bolja. 4:1, ljudi. Konti. Ne. Koga bismo sad mogli izabrati? Na primjer, Real Madrid. Chelsea 1:0. Idemo. Ronaldo. 1:1. Nema. Inter 1:0.